Кемпендейге быйыл 2 тыгынча тонна туз хостонно. Бу туһунан онна кемпендейи араас кистелеңнерин библиотека игинен терилибит маршрут эхияка барытын кепсияга. Кылбамаган туһунан бүрүмүт бассейн келбит жөнөрө барытын сохторор. Болус кийин дереңиз коонок туз соботун үлетин айылга жиктетин толору билер Татьяна Местникова кемпендей устун беттеяка маршруттары териен үлелидер. Нырак маршруттал куйдатыбыт, ол боллана таас туз ден мантан 4 километр дахырга хирүдүө таксыбыт таас туз таккаяга жебитонно эти соколунан икили кихиннен тен тахарап. Ылжытты келбекке 4 арас маршрутунан кемпендей туунан бирсен сөп. Туз онна селит түмеле, туз хостунар сир, кырбуята, санаторий коңуру кайта. Таас туз үеннәк кая онтон да атыттар. Түмели ого жоннор үйрө көтө сырдаталары өссө керексе билек. Алик Максимов үеннәк кайттан динозавр уңоң булбутун туунан олус умсугутуулак кепсәннәк. Эти үеннәк каяга бар булбут, аны үрәгин торабыт. Келбитем оны тугарбаны буян турарда. Көрдөбүтүм бу. Маны көрдөбүтүм. Диге Мохин көрдөбүтүм. Оны бу буланы бу. Оголор дойдуардан туғары жіктені болулар да түмелге ағалар сүбелетер үгестәқтір. Қолыбыр Ваня Федоров қоппы мұңынан мұспұт тастырын туғынан кәпсәйіне маннық. Бұл кісілеліттен сағала ұтым, МПК-алар кейін көректес бітім. Білейін мен музейге берем бардым бұл тастары. Библиотека сконы кітта туыз кенеледен лағыры үлелден үтчет жоңа әлбәқ білейіні берер. Би кәжемәға сарданна қағырып бұппыт, сардан ұтыныл бұппыт, Үеннәк каяга жууппыт. Онна уалаттар таас бага бұбыттара. Бұ сайын нәхелек волонтер оғылары библиотекаға көмі болалар. Кенегені бұғылылар, оны кітта архивы үйетедерлер. Бұл бігі ақтылары сканерді олары бұд библиотекаға. Бігі волонтерстваны 15 июньтан қалап бұд. Сайын өтетігер бұ тур маршрутка самай көтіліға әмтәқ көлге, үрәққа сүтіліғен болар. Тұскулана Горохова Кабельянова Сахатилуинті Сунтар.